Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Menteri Ketenat Kekot Kekia ke Sorkar Jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo menta kesengi ke arpuh nyotrik urempang arcar arpusau ke labu mau nong rim ne ke benta ban penkeu kerdan ye ke South Semper Sub Center she ke South Semper Primary Health Center ke jingedon langu MLA ke Mausen Ram uba Olan Sing Sun DHS MI Dr. R Lingdo DMNHO East Khasi Hills Dr. S.A. Lingdo bat ki sahab jong ketenat ke kot kekia haga jingelang ke balapan long haplau jong ke South Semper Sub Center East Khasi Hills District haba jingkren haga niga sengi nagal yang ba Olan Sing Sun ulapan pau ke jing sungu yang ke Menteri Sorkar ke Dr. Amperin Lingdo ke baklem ke nugu jing ar jingmut kala kloy ban wan play mau nongrim na ke benta pan penkeu kerdan ke South Semper Sub Center sya ke PHC ula ongru ba na ke por sya ke por ula lej banya kendo ye ke menteri ha office trekam jongka na ke benta banya kren halor ke ni ke benta bat ke dei satang ke kamram jong ke menteri ban penurlong bat pendap ye ke kam ke badang sa na kaliang ke kongsan ke Dr. Amperin Lingdo kala ong ba ke Sorkar Jela ke don ye ke jing temu ban penbhai ke jaka ai jing somari ki patba ki ba ha kisnong ki than ba pher bat ke PHC kalong kawai ni kijingya thokhana ka ban peni ya ka jingla ajong ki bre ban penjanai ya ki kam shakri patba kham tam na ka be dei bat ka kot ka khia lada ki long ha ki thain nong kendong ne ha sorru ha ka jo ka por ka menteri ka lai khub leiru ya baro ki beladon benta na ka benta ban pen urlong ya ka jing ang no jong ki patba ka South Semper bat ki snong ki ba marjan bat kala kinturu yi nong trei ba ki trei lang rengkat naga benta ban ai ke jing shakri ke ba janai tam ya ki pat ba Jungi badai ru inong penyat ya kena program jungi minta kesni idi MNA jungi ide doktor ibla long very experienced ila trei hapot nok stone lapun slam ila trei kiwi centers ru unrei kane kajing yo experience jong i kalalong kajing yarap yani kum ka health department namar ba haswa ba in one ma i kum idea manager bat menta ayo sngo ba kata kajakaru pila ai kelot kum kusnong har usaw ika the Dr. Kublai Shibun ba pila initiate ika ka necessary availability of land namar ba kung boong i-emali jong fee ni hapon ra iki quarters ni hapon ra ka mortuary ni hapon ra ka effluent water management and disposal ni hapon ra shibon kita ki indicators kiban yarap ya kani ka PHC jong fee bakan kiyo kloy kung boong i-emali mo na marswa bangin kiyo na kuway kakerdan siya kuway kakerdan hidon ru kita ki expectations ki papihapan pedem but saw ika nga try kaladay ka tsaka kapapit kapapiyang baha bangin ya tsakmat akan ika kam bar nga assign ika credit siya pi DMNA chojungi bar nga kermen ba kata ka signing and handing over of land pinle no good namar ba construction kung mga ong mga yai MLA ba ijungi pikat ke le yu yang nga balik penyeng stang mau habang amdon pisa man sinay ka building ngan sa libo yu mau por bangon ras no ni ko pisa mo ang ibat mata kasngi lale kata di Dr. Click ba ka handing over of land ka land document ka land deed kajing soy bat kasnong man pek ikita ki obligations jong ka state hindi ban bakla na marbonsin ki project ki bakla day hangta kaya ay ka obligation dyan niya kasnong baka ay ni dako mons mo bahay kataka ni hapan ni pet ni hapan ni tho ya tar shwa bakin sedang ban ti yu payaw banin kong ha kani kataka ka ba pila ay mo ba kasnong nga ay kublay shibon ya i Dr. Christine ru nga Juliet School ba di Dr. Christine na dutang kana kulong stunat ba ni iri lalong Deputy Director mo, Joint Director. Tigas nung tunat Shibun by Dr. Christine. Hakajinya Police School rungkat ni Madam Christine ngilayatip siya mo, bakit sa mong kumli. Hangray itong ilayadon hang ni menta.
Ban nga sutran chibur ba piru ko ban shimti ki kam lagi seniors ki jong fi pin familiarize ba ina de ya kini ki kam ki badang sakeng bat ki badang kam ini bangin le kajing ya khana syapang ka sau semper ngalayos ngaw hakisan snem baladet hakapod bangadon hapo opposition ha assembly bat ngajiyos ngaw ya kataka sau semper ponsin haki debates but ki discussions jungi hapo assembly hakapor bangadang daytang kambiar opposition member but kala rung hakajabin ka jonga but mas njolong menisklak berdikong ay anong kasaw super kala poisyono namar bangala ngala yos ngo ngatip kajing ang nut ngatip kajing don kam kajing dawa tingi IT kurang ba EP ya kani kacaka ay sumar hakikti ki basbon ki jopi perkentang mo pi ki snom kitaw penbek mo pi kurang ba pek bakan tre kambha kan mentoy ayu ka building ladakam don kajing IT ladakam don kajing tre shitom ladakam don kajing la ban shim ya kata ka benta ha ka jing kmi jing pek jing ha jungi kum ki kristan bublay ula ay lemag ki jungi ka jing kulang bat kini ki doktor ki nos ki bansawan ha kani ki jaka kin salong kita ki ban mipli nam ta ka sarkar bat ngangen ba kani ka PHC kadlong ka PHC ka bansa nang kiw nang ni syakman nga ay kublay kamtam lilay ya i doktor MO jongi mo nga kendo ifi siya po mau senram hakatugasngi bat ngilayak hanabun ki timenta hakapor ba ngindang sna ya kani ka building tunang don lang mapi kumu MO namar kibabun ki signatories ki bangindang kam hakajing kmi kajing pet jopi doktor bat nga kemen ba piru pilar shimkia bandon bentalang hangni pilele pidang kam kena ingi kani kade ka future jongfi ngi ginong shuwa man shuwa ngi shu penbiang ngi penbit ngi prat kalenti sakman kini kiban pen bah kini kiban pen shisha ya kata ka jing yu i jingai ka jongi ya kani jing dot kam ya kani ka PHC ha kani jakam tagasngi kalong ka ba tamula ba sipon ki doktor niya siyang ni ombaro ki doktor beriw dari BDO ru doktor ngaru doktor pipilang siya kasaw sumper badon bok bahaba hakasngi bangiya bo mau nong rim tak ni kruy ki doktor niya dan bat kaday siya i BDO jongi ru wala piday u doktor nakanta kaway pat kumanta ringat haray piru pitip video ba kajing la kajong pi ban supervise kani kakam mo along very important but ngan sakmi ngan sapet but pinso yu i kumdong atray namar nga de kasakri jong upad ba kabakwa habas dang ya kiki di bandon kajikut baday di bandon kajik pen trekam pen bentoy lang but nganum klet ya ka saw semper hakisnem ki banwan tang ningkong ya ka session kejungi asya so boy kasur bahe panganak tingin kasur ka patmay hapo assembly na ngala dan ngalajop assembly ki election ti nga syutit pagi polong jungi ki klem la man job la job iwe nga sur bahe hang apai din ngong oi de iba olian sing sun sa ka persistence jong fi ka dedication ka jong fi ka interest ka jong fi sa kino de ki adjectives nga laban wadra ang ikhmat bun ba ki adjectives yung liurang ba uba penken mau ding si ding yang tinggal ong hoat tingin saya led yung pek ho katu kemerikut pelajaran wan kinumla asyuk ban led ngati ya pi ngadon kambet ban ai tarik mentah kapur mentah
Tinggal isang ini target ban haka last day jong ka assembly session. Tang baka porsa nga ngamla ban batay namar ba PUE. Nga rangwan siya niru nga pet ya ka budget session online. But nga participate online. Ya kata ka budget session kabadang sa kabanga nga klimla bangandon lang. Mga sngo kani kajing wan bu mau nung rimang ni kalong very very important. But ya kabang aklem don kanu ka matter kabang hab yeng ha assembly ban jubam nga IT ya kata ka bas bakhadu ka kam ha chief minister ban nga request to chief minister saya ka ba shu raise ya ka grant ban raise mo mesa nga let mga sa south super pat uni orang ba mga let bu ya kata ka mo nong rim tipila yo snow yiki doctors kini ki konjongi ki nurses MLHP bilang ni ang alang warit kandit ngani to hong ipi kung gusno ipi ki bang gusno chispa kan reu tali ki kon ni ka ki yeng tang kan nyu tali ki kon ki ka po ka sub center tepalay long kita kandi kadi ka chaka hapaba ki long pun ka kon ha yeng ru kita ki dai ki juni kita ki nong pun kakun ki bala ai sap uble hang ni ru kila banwan pun khai ki ki sepakat rengut kita ki bai pat ki kelung ni don kam ban kan mau ya ka wei ki kun ki dai ki sbai ki mau lenai ki bala dah ka ka pun bakla do ka jing in duna ka jing ya ka pat ban riu juni nang sa rit pat mangi ngakwa ipi kantam kirang ba kajat benriu fasi ke jongi saulan kajat benriu ko banget ya ko hukum jong urang ba la hau ni ne hau lok ukurim hata tu ipi kirang ba ibai pi be ikon ibangila do no ha ka ni ka sub center kat kum di record like tali ki jing em ki record do omdai show bandan ni tani balai ni do itu kilai tali kicingim balai biteng ya kane ke badai ke yen jong pi dalam kam wan lambi gitu ki dai sang ni wan lambi gitu ki nong sumar kasih hang ni bikin berkakon ni pi tali kita hang ni pinyo lut ya kita kicing don kam ban pin klanya ikelung knang ba induk mi hang ni ke pertai ha ka jing bet ke jing biang jong ke jing kmi jong ki doktor ngatrang ban yu iya kata kat no ngadang don ha opposition ni pertabek na po opposition balay kiyap ki kami ha bakapon mentangi lala ban ong baka ne ngilabo siya din lalang duna ki kami ki bangido ako kakulong mentapat kat si mga like nga yu iya kani ka problem ko batamay kikon ngido no ikikon ki bakodor ki jungi ha kacing bangkwa jungi ne bam don jing shenya jungi ne bam don jing nget jungi ha kini ki center ki bangila ayati kani kadai ka center ka bapanya ka kasnong ka BHC pidai try ma piang ni tengkat ki kon ki jungi ki yam namar umla ban say bahaya ka clear ka baset iki marsami siya ka patay tengkat ki kon ki jungi namar bambiang kita ki radiant warmers but kita ki rukam persaad ikelung iyo no ya kan pneumonia pat bonsin ka jing thang ka jong ka donut ka jong haboy idu ki kon ki jungi ki suhab sung ki sla na lorden pat em nya ki borok la nam ta ka jing bhajung ni kung ka jat kentri din dalawan ra kata ka PHC kurang ba yarap sirang ba mapi borok ka ni kruy bidan kapam na lang bapilong don jing siya haba pikay ki ko nagiyen pitip em ki jing ki babon na siya tang ban pen em bat pensa jing em ni ki kelong ya ka kami kapot certificate yung firo pen jenjal ki certificate kiwi ru pen jenjal ada pen tre ban yo ya kita ki injection ban yada ya ki kon jong fi ngaru ngadang don ikelong ibarit ikon bakado jong ngadang news nem man mga yalam mi iso hospital gun late sim gitu injek nga yam lang hakapod bi yam itulong bangarang mapang lang gadonod ring hap yang
Ngapen nakajong kadonod banong nakabenta jong to inyam simen armit in snow jing pang Henry kabodon kam ko lang kisi hajar tali kisni gibaki kon jong ni giday ban yo lut iya kata kadawai kabdashin ka cingla jong ni pilayo snow kitu gibodon dia ka mobile kumno chief minister jong ni Ukran mene sapang ke early childhood hapo assembly por bo reply ya ka debate basyak no kasakar bangilong di ba menti ngim kulot kikun ki jongi kilong ki maulin nai jong kalawai bat nga kentu ya pi da kalawan kata ka PHC to wat penleran ya nga kabalawan ra ya kata ka PHC da kabaong ndang bon kikun makakayit mato iyo man ra le iyo kata PHC la pimi pendon kam piham pendon kam ki doktor ki bapet ya ka kot kya Hila batha api ya ki bubun kita ki banta ki bupin sayo lada piyo ya kata ka PHC amen at least ki sipungut ki balik pa sa yang gidani ay balik ya kana dan ang nisis pangut unong kana pa undan uway ro lek kana ya kini ki kam sa lagi yang ki sem ki jongpi sim kya mo pikirang ba Ngi gede ka jat kundi ba ito yung pa yung kuni. Yung manrang ba ang inang tiyan. Kat ba idang imi ba ba? Hagani ka slapot kay in saham tang si kantiyan ni not iparaman ang nakuha ba niyo iya kata. To nginya simbantalan kani. Nginya celebrate om tang buwan. Play yung tayo maunong rin. Ngan layo mga yung tayo maunong rin. Dan yung magtoyan. Nga kumnon na piyong emali. Ngidon kam benta, man raikut. To. Nginya sim ye kini gibenta. Bat nginya pet ba kani ka PHC nangalayap mga lasyay. Kenma. Mga wana mga ay kata ka PHC ni. Hindi mga mengilang. Tamba. Kung kakli yung department ting siya kren kop. Hindi niya trilang. Niya lang hindi mga mangi. But nakermen ba kani ka primary health center yung ihang ni kanlong ka health center ka ba paunam ha nget nga ngalalet bun teliki jaka kalau ba kani ko way ga pada ngadaya ro si siya ka to kalau ba kat ka to ka itanak ya ka to ka jaka kamau senram pindang haptre sito let's say pilong burden namar bon palat ki patients hangni piladan lupa nyang spa apong kinong pang kibawan ha kani kedua jong kani ke sub center this is Dr. P menta pinlong a little relieved work on Mausen Ram. I want Mausen Ram to be exceptional in its functioning. I want to see that all the investment the government makes is made for the people. Ngiday tang kisakri, Dr. P mga ngiday kisakri, jong kitay kipay pa. Kajing kali kalong, kipay pa, kinsimti ni ya kinikikam, kipapahal, kipang ya P. Bat nganget ba mo P? Pin supervise ya kanikakam, bat nganget ba kani ka PHC onla man pendem, hakapor, klemdon gidilis. Klemdon gajing hijack ngamtip kumno ka power kumno ka kawa takajaka ngataray gindang day kijing giban he Emily be jungi sumpawat lupa ya kita kijing ladadon bat pet ba dalawan ra kana building pinong pat sakalat madam na indra lawan ra kalat saka madam na ingan ra berkat lupa ka-sanction ngalade perkat mga yapi honorable Emily ngalade le ya ka-sanction menta kata ka kawa kalan tungin ya trerengkat ngin ya tay ya kani ka yeng ban nga ay kuble yapi baro ki badon benta hakani ka sub center ngila pusa i doktor paring la ong ya nai kekitan
up na yo pisa. Halor ka advice ini ngong I leave it to your wisdom ma'am. Ngala ino ang kajing start ya pi. Terkabha kan di kajing kebangi ketu kajing temu jeng iban bu honorim. Kau don la kajing montoy bakraw. Namar hakato kapor bangi ong ban bu honorim kajakangin pa diyo madam. Terkapenlong ya kini ban yo kloy na kajaka. Dan hakato kapor Dr. Adrina. Di mana aku beli Dr. Adrina. Iba di medical superintendent jaga Ganesidas Hospital ta. Dia kapor yung ibang procure baro yung dokumen. Rengkat naga initiation jogesong ban Dr. Susang Namosra. Lapundem yung dokumen nro balahan obar sa health department. Tumdi ban klet yung ibuli ke belalai han mesuar. Lada kimdon ni. Di nga sunguman ay kubli yung nos ki staff nos ki nongtring biador hani ki balai ki jing chakri kat ke balai ya ke service bo pil ai pai bahan ni ban nga kitbok bo pinang yala ban ai shushu ki jing chakri bo khampa de madam ngamla ban clemention kerpang fi namar balai ngomong ta kat ke bangadon kam ngalai sikam rajawi ngatrai ka sitayu arsin laisin ngapois kam rajawi banyak keren ya ginu kijing angnut kijing don kam jang ka constituency tisyo ang mga lalong mamle bandai gawin ngatray no yang ap siya sebar ngatray ka sitayo banyak keren ni development kijang ka health service kibadon po constituency ngam dunay ka aman ka tayo ngahap malimi ngapan kan mau ya gi bor kijing don kam kijing wara ya kami ka PhD kibadon hone kami pin ai kredit ya kadi kijing mon ka willpower jang minister ka willpower jeng ka government ngampo apa nong kadai pengwara ma halor ka report ke balai doktor mane doktor lin mane baka population ka don kata ladon kata ka population bisa ka population bisa ka jingdon jegi ki kam ki bal filatre nang na po sob sita halor kinorim ladihok pan ai ka PC hanya sospe ki development kiai pe tanpa ka ap ya kapor hakime ngi mataro si ki development simut don kawan baik tanpa ka adon ta kapor don dengan suban ai kapuram yai madam amperin ibla kit kyam hai na matai jagani ibla sangap ya kasur jeng pi pai ba ndri kapor kali ni I'm the voice of the thought of the people ngadi tang kapor banga si persnui ya ka kasur ka jeng pi ngapesno terus nova ngamla bantlet berkawir kamri tengah ta ngalakren hapo bagi pli ya ka PSC hoba ngong ka jingfos ni nyui pa nyui kalau man wanra ya ka hos ya ka PSC ya so spend long time ba mensuai pa nyui piji mar menyang ilamut ban wanra ya ka PSC ni kedon ke maybe ke some hurdle kemla si ban wanra you have translate the dream of your father into reality today. Pila penurung ya kajing posni ujung pa nyapi mentasi. Wan ong mangi lapli bagi sinai ke PSC it's over. Kalau kot ngadang ya keren mana madam nilai kuno ya ki kuatar sing doktor berkiwi ku infrastruktur berkam. Nilai kidon ka budget mata. Kidon makana ka budget ka syongai. Ngala sikerpan ya iba ya ke kuatar ki doktor di baleno. Te menta ngaye hame bankren ya kasur di pi banra bain pailam no ya ka kotar je doktor kamri tengata human resource ni kam ki staff ni kam la jesi ngala kren ya i ban nga personal ya pi bangala kren di kami sisin ngala IT ya pi long ka golong de namar ba ngiladon menta Southly kise PSC hapo kamausram konstitusi hapo kamausram CSC ka super kande gawi kabudang khasyen kadangar kande gawi karengku kande gawi berkeloba kande gawi kebangidang pli mensusna barnga sutana tata bag government kalau notified ya kamausram CSC kum ke referral unit referral hospital kamu FRU first referral unit kabamud hangtu hamosram katendar mentang antip labet alot ban sinap ban renovate ban sinap ha ban penha
ban moramot no ya sia-sia masram namar pangidi don jitu yung sa kalongba ban buno kung ka FRU kumut bandon ki scanning bandon ki x-ray na no ka ai ka papimla ban ai treatment hone first referral unit kan dei hamosram ni khmil tiba galero madam kan urlong ka kaporipi namar ka mosram sia-sia kan makum ka hospital ki specialist kim don no kani ibu kajingang nut yung paiba kumba kajing tu yung paiba sarkar ibu ro kajingang nut yung paiba bakane kadi menulong hakapor yupi wadang urlong hakapor yupi kandang shu it should happen hospital nilipurkan mo kajing ko jikya kabokong santam kabobru baro wat betu kajing ko jikya kita gini gibru ban ai tu kajing ko jikya na kata kadaw ngiriban bu iginong to hipo ka health service haka status sa level ka bakrawa ka jingko ni kya ka bapima batit ka jingko ni kya ka di ka ba ay beli bat mapihi bangihi bro nile kuno ban yo ka jingko ni kya je kani ka diga singi ka ba ngansa ni ka mo haka history hasa super ba i doktor ang paring badi minister in charge badi minister jang ka health and family welfare ilawan yo kaya daladahi ban wanpu yo mau rin matasi tumadam wat om bapis nguburam tanga kamo bahaba klet yang akan mau yai marbadi ma i lembah jungi bangayo igini kijing tumo kijing amot yang pipai ba bat bergorlo to khubei sipun mam Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center